And I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Marlon, kaya kaya. Kaya kaya mo, Marlon. Kaya kaya. Kita! 32 50. Ito pa natin ang foul. Number 6. Personal, second foul. Surbol, bata! Personal, Oh, metong, metong. yes. Yes! Short. Tino din. Eh, tino to din. Pero ang tino to. Kim! 34 ang ating score. In favor of the Hunters. Jello, dinag-try. Subok sa 3. Ninanaw. Pasa! Wala may Junis! Number 15. Dagisman. Last. Ibang 29. Baba! Baba! 2 points. 36. Harap! Hello. Basket. Diba by Santoso? To number 21. 21 to 3. Number 5. Sobra ako kanyan! Sobra ako kanyan. Tito naman. Ano yung balik kay Jesse? Anong pwede nga lang yan? Tito, number 5 yung Jesse. Medar. Nakaputad ba ha? Mamam? Yung mula mo. Ano yun? Karitak mo naman. Justin Bonus. 5 lang Elliot. Bad pass. Oo, yan ang megda ng bola. Oh, bola ko na niya! Kita! Sobrang lakas. Siya may bola! Ala, titira 3 point! Eh, sigurado. Nakalub na ba mo? Wala ko sa makalub na ko. Alak, teg. 21. Offensive on number 25. Susula po yung siko. At tunay pa. Susula po yung siko. First on number 25. Ay, sorry. One penalty. Number 20. Wala. Not first ng 25 offensive. I-screen to. Yeah, good. Foul on number 30. 25. Hindi, video ano? May video lang ako. Hindi. Ako na. Baka ako na pang gawin mo. First on number 20. May video lang ako. Kasi hindi ka pwede pumasok dito na hindi ka naka-uniform eh. 25 out. Papalit ka. Papalit ka. Papalit ka. Hindi. Ayoko. Ano mo pala saan eh? Ano mo? Ang score ko yung 10-16. Ay. 10-18. Kaya mo 8-8. Sige ako. Balo na. Susulapo lang. Wow. Saan? Susulapo yung 5. Same ball. Kitang matas. Kata. Ka number 25. Torres out. Pasubsub yung tira. Ano mo yung sakit eh. Number 6.
Number 7. Paolo 20. Person number 20. And 1 week for penalty. 20. Lagay kaya ang binibidyo, ipapalit mo sa ipapalit mo sa papanoorin mong cartoons. Baba. Nice shoot. Baba na! Hindi ako min! David to number 20. To 10 seconds to shoot. Baba! Number 10. Kalay, bigay kay Lakon pa dito ulit. David. Lakon pa dito. Tungkol sa 10. Number 13 to 29. Nice one. Lisan, Messi Loyo. Messi Loyo. Ako na Messi Loyo. Messi Loyo. LA Kitimbolo. Kaya kining mo ba? Tawagin na. Ako ba tarong kita ta? Atlo. Atlo ba? Adelino, number 20, direct to David to Lai. Salvador, sa 3. Number 10, Lai, Salvador for 3 points. Ay, siya, yan anak ko siya. 25/18 ang ating score. 1 minute and 30 seconds. Still, nakinaban. 10 seconds to shoot. Okay. Ala. Big ball. Number 10 to number 13. 13 to number 20. Susubok sa 3. Subukan na yan. Dito. Hold. To number 13. Pesto. Derecho. Hindi nakuha pero mayroong foul. 12. 7 out ng MDF. First on number 12. Penalty no point. 5 na lang. 25-20. Sure. Yes. Wala yun pa. Number 10. 55 seconds. Ala. Okay oh. Nungin may David. Nice trap. 51 seconds left. Number 13. Esquera. Lucky foul on number 10. Person number 10, ay second of 10, penalty na yan. At wala ka Salvador, number 10. Penalty. Sure. Esquera on the shot lane. Person. Wala. Second throw. Tuto natin. Adjon to Tira. Blau. Nice. Sa 3. Ala. Bound by number 12. Dalat ulit to na. Salvador. Kalay to 13.
David to number 10. 10 seconds to shoot. 25 seconds to the clock. Final 3. Ala? Tulang. Ala pero may foul. Esquera. Steal by David. Nice! Pasa! Ipapalit mo kaya, bro? Nalong na ako, Sal. Ako magbibideo, pasok ka. Hindi, ako. Magbibideo lang ako. Hindi. Mag-hi ka muna, mag-hi ka muna. Ayan. Yan po si Bro FY. Yan. Pare ako nga. Ikaw? Ha? Ako nga. Hindi na, okay na. Kaya ko na to. Papasok ka lang eh. Papasok ka lang para makita. Bro Marlon, ang puwi ko. Kaya na nila yan. Agad to Tira yan, tibira yan. Tira! 10 seconds to shoot. To number 6. Dibuka to Sankopo. Karena number 7. Boy, may foul. Esquera to number 7. Esquera. Bro, yan ang gilid. Yan. Rap mo. 7 to number 18. Tubig to number 7. Hoy! Mabiling! To number 11. Ganda pasok. Hawak mo. Baba! Esquera. Number 13 to number 6. Yan! Ala, rebound by Arnie. Baba! Number 7, ikas mo. Arnie, natin. Peso, shoot. Pagod yung papasang bola. Naging number 3. Pusang to Sako. Stay by number 7. May foul. Yan, okay. Number 7. Saya ko lang sa mga siya kung yung foul. Kitang-kita yun. First round. Alright, that's a shoot. Laki foul. Foul number 7. First, on number 7. A single margin. Abante na. Oh, pesto! Sentro. Sentro! Abelino, subok sa 3. Christian game, Abelino, 20 points. Gulot! Number 7. Esdera to number 6. Ala, rebound by number 7. Huli, number 7. Abelino to Puzon. Ala, number 13. Ang bola. Alala ko to, anya ko. Oo, kasi Esdera kita. kay Lumba, AJ. Still rebound by Oh, number kampukok! 6. 10 seconds to shoot. Check. Number 18, rebound. Pagtangasan! Hoy! Papalit mo ito. Napalit na. Tubig. Tubig to number 10. 10 to shoot. Check. Sabre. Time out! And the end. 6 to 9.
20,24. Sure kayo rin. Sa chewing ko. Palalag yung siya ko eh. Palalag yung tiro mo eh. Wala? Dapat para kayong kagad. Halinin may palit kayo, may palit. Ginulong. Diyan ba ba? Hindi dahil pa. Sige na tama. Again, 24 ang score sa ating 21 and 7. Kalpas. Sabi again to Pakol. Ali. Tuloy, tuloy. Alright. Ali, tuloy. Ano ito? Okay talaga yun. Esquera, number 19. Julius to number 6. Esquera, stress. Kakoy. Number 10. Ticket the ball. Pagkaliha tayo kukuk, ay bababa. Saan ba tuloy tayo kuko? Why? Kuko. Ali. Ball by Gulat! Paulo number 10. Go! Sa Go! 15 o 30. 15 na po. Ninano ka na ito, tinok lang akin. Tinok lang. Foul. Ay, ano na nga. Try ano na nga. Warning for penalty. Team Makars. Number 7. 3 points on number 7. Kalakalaot, Anita. Boss, lumuyan oh! Oh, lapit, lapit. Number 7, give it to Puso. Puso sa 3. 3 points on. Nice one! Ay. Esquera. May foul number 3. Penalty net. Sa atin. Kalamangan ng Makars. Centro 2. Number 7. 3 points on number 7. Lot. Balik sa tatlo. Puso on to number 10. Yes! Yes! Alright, 29. Puso sa 3. Ala. Iba by Julius. Speed by number 11. 11 to 3. Chako to number 3. All to step to 9. Rapiling. Out. So now, here we go. Number 7 to Maglang Ibarra. Ala, rebound. Jacobo. 5 ng Makars. 1 minute. Aras mo! Lapinan niya! Yeah, lapinan niya! Puso. Lapinan niya! Ala, rebound by number 10. Ala pa rin, babae. Ibarra. 45 seconds left. Julius! Yun, lalam, Julius, lalam. Esquera, Bruno. Pasok yan. 38-37. 30 segundo. Kasan niya! Sige! 25 seconds left. Alright, the dalawa padala. Oh, foul. Number 11 points. 102. Sabi 13 out. 20 seconds. Dapat na!
Oh, balik bola, balik. Tito. 15 seconds. Oras ha! Easy, ka na? Number 7. Tulubang na lang. Hindi pa, sorry. All 39 is our score. Ay, siya. Oh. Baka swerte yun. Wala ako, 120 lang magtamo. Ali, on mo. Nagol tamo. Bali. Oh. Apa? Gagas loader sa laban ko. Boy, paano ba? Sure bola dua. First round. Wala na po by number 7. Yeah. Ivy. Lalo nyo rin, lalo ba? Ipakalwalas. Foul number 7. First round. Pakipantay yung sulok. Masisilaw na yung abong Baba! Wala na po by number 7. All. 41. Pag-alam mo ha? Pangalawa. Pag-alam ka din. Jiran. Abelino to Puson. 10 seconds to shoot. Number 11. Ala. Rebound by Tito. Go! Tito to number 7. On 3 points. Ala. Rebound by number 11. Baba! 11 number 25. Gampaw. Pinagigileo. Wala. Lupapay number 13. Sorry. 130. De Guzman. Dorondo. Ala. To number 7. Foul number. Portion number 18. Third on number 18, Sabre. Penalty. Yampaw out. And number 29, Puso. Geli mo na eh. Ano ba ito? Takay na. Number 21. Tuklay. Oh, Sabre. Basket count, of course. And a foul on number 6. Second personal foul number 6 and 17 foul. Oh, Karino, pesto ka rin. Torres. Pagaling talaga yung reply. Babae ya. Mahal kaya? Sana naman. No good. Kalay pa rin yan. 10 to shoot. Kalay to Dave. To number 10. Sibit sa press. Balot. To number 15. Number 7, Cook! Escala to number 7. 43-41 ang ating score. 10 seconds to shoot. Isa sa ating violation. Number 21. Sigal. Domino. Tingnan natin kung isa lalo ng Mapars to number 10. Kalay. Ala, pero may foul on number 29. 7 on 29. Ikaw, third. First row, wala.
Pagaling Pido. Pido. Asay Pida. Tuwag Tumati. Arrival Tanay. Isubok sa tres. Ala. Thank you for the check. Number 7. Esquera. Ala. Arrival Tanay. Ay, hindi pa. Uli. I don't see it. Number 18 ng Magpies. Number 21, Chanel. Number 21, on the press. Ala, nakilaban si Gibala. Gibala to Esquera. Ala, sa break. Dinupong foul set. 10 out, 0 7 21 Sabret person number 21 both teams Sap! for penalty. Sap! Fortunato, rebound by number 11 to deep. To number 21. Sanjulo, lalang oras. Sanjulo. Para Sanjulo, Pakol. Para Sanji. 10 seconds to shoot. 21 to Davey. To number 11. Isubok sa tres. Ala, rebound by number 8. 5 minutes and 22 seconds. Pido. Buti na lang natin si number 29. Isubok sa tres. Take a line. Number 1 for 3 points. It's a tie, balon-balunan. Dalawang kwatro. Ano, lapit! Sanjulo. Lapit! 10 seconds to shoot. Sumubok sa tres. Ala, rebound by number 13. Esquera. Isi mo! Bola bro, palagi. Esquera being classed by number 13. 13 to Pido. 10 seconds to shoot. Sumubok sa tres. Sabay lakas. Rebound by number 7. Buy. Abiliro. Derecho. Pero may foul si Pido. 5. Penalty. Hoy! Number 7. 7 seconds on the back. Paglalagay. 10 to shoot. Ala, rebound by Lee. Salubong! 3 minutes and 37. Number 7. Ala, to last touch by Gibala. Ay, Esquera, sorry. Ay, Guzman para 30. Awa. One minute. Fly to Green. Ala, rebound by Steele by Gibala. By Davey. Davey to left. Aba! At Pinalalo rin po. 13. Dua. Both teams are penalty. Second personal foul on Davey. Davey la Pecos. Awa, penalty tayo pa kaya. Napalubin mo. Palub mo eh. Ay naman alam yung shooting eh. Kamuti. Ali, magkaya mo bakso. Meto. Ball. Bound by Oh, salubong. 3 to give to Adamino to Davey. Tingnan natin kung lumis lang ang gawin ng mga sa number 7. 10 seconds to shoot. Ala, pero may foul
number 15. Sabre, Alan. Second 15, Boss Alan. Lamang niya pong metong yung MD. 45 po yung MD, 44 po yung kalaban. Person. Kenny. Boss, thank you. Bro, tara, thank you. Oh. Thank you. Kal, salamat. Boss, thank you. Hello.